Kubor Ketua Diocese Media. Nongkong jam Diwasango yublai tegrab nong tau nong peman nong pelongi ke bedeng Maria Kendau Barkam tam ingi gilong beriu man beriu agak kesela pertai Ngingung idem baca kriya man la kapor agak jengim jongi Dag bagan mau ikam tam ingi nong seng nong bu Ya geniam gorpam kabalang gatolik Hapo ka cunong ka tau jongi Kabalong malu mala katkum ka jinge thu khana Jong kikmi kikpa temen jongi Kilong kum ka Sabina Spangdahar Usri Let Petrus Moina Suciang Bapsri Let Jeronimo Suciang Ya kabalang katolik tang rinda sing Haus nang kakendis pa sanpau Lemagi pai Kristan kawan Song senong haga senong tangkring na kabalang motosia. Wa senong bat kibalayo ya ka baptisma na kabalang Katolik motosia hi. Ya ka senong jogi baro ka wei la seng tang da ka wei keniam. Kata kadai kabalang Katolik. Hanre dia na buat snem don gato gino long yen. Ha ka jingi songkha kle Ipai kabalang Katolik tangkring kil kelas ka wei pat kaniam. Hanrei da ka jingai ne skem. Ka jingai jong ipai Kristan jong kabalang Katolik tangkring. Ha ka jingai lam jong Sri Paulus Kendri Saram. Kum urang ba balang banengkong jong kabalang batleng ba ka jingai lam lenti jong bulai Ipai Kristan kelaroi baca kriau belai hadu mentah mene. Kinok seng menengkong jong kabalang Katolik tangkring kidei kumne harum. Sri Let Paulus Kendri Sedap. War Sri Let Joseph Mala Lamare. Sri Let Franco Yubon Susiang. Hagabana kong ikipai Kristan kipat doni kiyang mane belai ke bapaka namar kidang rumah kipai Kristan kunta kihabat pelong ya kecingnya seng skiprai ha kayeng jong usri Let Joseph Mala Lamare manla katayo Don rugi por bagi pai Kristan kila haban lagi mane cadu kabalang Katolik motorsia. Teng ha kita por don rugi pai kabalang Katolik tangkring kila cia seng ca kabalang Katolik umsolai. Naga da ku jipang jitam ki pai jong kabalang Katolik tangkring. Bon ki bayap bar haban kit ca kabalang Katolik motorsia. Hanrei don ki balai pai Sa kabalang Katolik tangkring Badon ro kibasong du aga senong motor sia Namar kisepting bansong mansa aga ni kasenong tangkring Dei tangkap to kan ni gilong yen Ibelong ditrai bayai ne Bansong batsa aga ni kasenong hadu mentah mene Dei aus nangkap kenais pasan banyo Lasinan kong yigi yung mane balasop daw pulang Daw si batung ke yang trep lengka ukudi di penar kemendo dagi pai rumai jongga balang Katolik tangkring kabana ya kisgi di por haus nang kakendai span rubawai lachna yiri yang menebar dagi ding bab ulang kabalan ne adu arbo nyeusnam kabagil haban sop do flang manla kapor Bakum juru de house dan kakendai spa Andre Bobra la sengya ka school Saint Joseph Art School tangkring kebalong kum keselem ai jinang justari kon gikti jong kebalang senong jong ilang ba i SMT Robili Lamare balong ikiau jonga kum inong ikai benengkong balayo jing siu na ke sarkar
Yagi yang mana balai lacana usnam kat kendai spa prabopra dagatin bab ding lembaga jingira jong ilit Reverend Father Yuko Terko SDB. Yagi ni kisnam baga balang kat telik salai kala jandu baka don satang ciyeng kumta ilawan man penyeso sa kabalang katolik tangtring tatado usnam kat kendai spa kendai bopra kila sengela kajong kaya mane ha salai ya kene kaya mane kebadan mental ai nam da kaya kasem bakhoi hana saret Holy Family Church lachnaya ka usnam kat kendai spa kendai bopra balakar ku ka haga aru sautrik Januari arajar san da i Paris Pres kamoguneng Paris late Reverend Father Leonard Kharbongar SDB badi Reverend Father G.K. Warba SDB haga por baga balang gatoy tangkring kadang ha papo ka Paris mogundeng haga kasan tarik Januari arajari way kabalang gatoy tangkring kalayo banrathia ke Golden Jubilee sampai usnam daga jimpli yo mamarbal harangkat kajidon lang ulit Sri PR Kendia MP Celong Lok Sabha Constituency Bab Sri Late Edmund Sonando MLA Bab Sri Gilbert Stan MDC Khatley Sophai Bab Srimati Rita Lando Hagapur ba Sri Kolbi Rabon kum wahe senong jongga senong kangkring haga jing bukre jongga jongi ya ka platinum jubilee jingdam nye usan snem kumbangi lalap menta ngilaha menta po ka parisas niang ka Saint Francis of Assisi lapli perda haga arba nyok tarik Julai arajara rosan daw Sri Habahun Dekar ex-MDC Sasniang haga jing don lang jonggi pai kabalang katolik kum kadak kajing sedang jong kajing pengkere jongi ya kajing rake ya kaplatinum jubilee ya ka closing ceremony in perlong nagamas bakoy harangkat kajing don lang jongi bishop Most Reverend Father, Most Reverend Bishop Ferdinand Kar, Bishop Jongga Chuai Diocese, but i Paris Pres, i Reverend Father Jenstar Nongklau, mentagas ni Arbo Artrik, Februari Arajara Bosan, Arbon Rio. Haga Pors Bewaji, Kumtang, i Kumki Pai Rumit, ngagermen bak ngeskem bau blai try kenrat unang te sei ya ki jingker ko kerdo ya ka belang katolik tangring ba di gelong yeng oksem ya ki bala aina ma yeng kasem bako jana saret lene ko Holy Family bakan kerku ya ka yeng kasem jongi baro hapo kene ka senong ka thao jongi kanito ko story ulang kot yong ki wahe ko da bo yi ko da sengi i ha kene ka balang senong Terbentang war